clear tu te Carter thotan ni chibai le vekule Carliam ta kartop lama ramsang sanga football ma inel na te nei chun zom ania chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po thlirangai thla ho na in nei donang o tun trum chu English Premier League champion lai Manchester City tanghen bul tran don ta illa season kalmeka che thatok lo City team hi antal boy chun zoma anin siam thato don emoti line an king pui mol nei tu season kalmeka che tha mai Nottingham Forest nam chon sikhat fa yin anlo ne he in khelain Forest nam heng goal sat tum ko an nei ya mikhol team City lam heng goal sat tum som pali nei thungin in khel pum pui clear ball possession le in pass dik konga po City lam an chung nung zoka point lot chua konga Forest lam awan nei zoka an tang ta thung City ground Nottingham Forest Stadium in khel mu nam tak maya hian atira train team pahni te in Norton a mu nama minute song palina City lam hian hun tha an nei nga la ma se an hun tha nei hi an mang tangkai talo hemi nu hian team pahni te in Norton zelin first half a goal alu talava golom lovin first half big chu an train second half a pepanau ten goal khung ngei tumin na takin an nor leta amai ro chu an nor lu thian tur teu thin khop mai minute samruk pariat na Nottingham Forest tang kalam Hudson odoi chun hun thatak mai aneya ma se Ederson chun thatakin alo dan saka anhim sham anin hne tok mai rin na tepo alian manna ma se minute somriat pathum na Nottingham Forest lam awan nei zoka an tang ta Morgan Gibbs White che thae me mai siam sak atangin Chelsea team tan tepo loin lanto English midfielder Callum Hudson odoi chuan ma an hroina goal thatakin aron khunga he goal aluna konga Vardiol chon dem a hlo hle tihian Nottingham Forest in sikhat fain ma an hruaya City lam hian na takin an nor leta ma se minute som ko pani na goal an chuale teu khop mai Morgan Gibbs we chon hun thatak mai aneya ma se hei hi a thel hlau thung hemi nu hian hun thai ro aum bel talem lova goal dang lu bel lovin Nottingham Forest lam hian Manchester City hi an ne zuita an ne tihian hne na chang team Nottingham Forest si table tharbera khelsom ni pariata point som nga pakhat nen pathum na anom chun zom zela Manchester City lam ero Nottingham Forest le pel theina hun tha an nei bo pelin khelsom ni pariata point som li pasari nen UEFA Champions League khel phak lo chin ni tur pangana an chuk thla thung Inrin ni zanama in khel danga Liverpool point ne na lutak an changa an king pui an mikhol olsam taka an ne tur nga ngai team kai third team Southampton chu goal thum goal khatin an ne he in khelain penalty pahni kan muwa goal pa ngai pahni kan mubok in khel pum pui thlera Liverpool an chung nung zoka goal so thi trum som ni pariat te meu mai nei hin mikhol team Southampton lam hiang goal so trum ruk an nei ve bok he in khela hian a tira train team pahni te in Norton a mu noma rin lok angein Liverpool team an lo zoka a tira train hun thapo anin siam ngun hle minute rukna leka Curtis Johnson hun thatak mai aneya ma se goal zone a pet lo deuh hlau thunga Southampton an him sham minute somli panga na Liverpool team an che suala Alisson Becker mai baka Van Dijk te innang ching chu antal boy laklowa antal boy hinang chingin Southampton midfielder Wilson Bonson ma an hruaina goal ho ang reng tak main aron khunga Liverpool tlar nung lam tal boy hi apoi thui te po ati thei omme Liverpool team hi first half a sipur zoka an tang tange nge ya adu pengina an hne thei kan ti mai team laka an tal boy hle ma se second half a Liverpool in tal boy zui zel an tum lo zialan tirin minute somnga pakhat na Darwin Nunes son Luis Diaz sa siam sak atrain an sipur sud na goal aron khunga hei hian game borok po aron tinung thar hle hun tampo aliam ma minute somnga pathum na Liverpool lam hian penalty an hlo chuak zui le ngala penalty an hlo chuana konga hian Luis Diaz son atho lok le hemi nuwa le penalty hi Liverpool tan Mohamed Salah chon gola achan tira goal ni goal khata ati ma a hroi puina goal ani chi ambok Liverpool tran tu te thom po a ring zui hle
Liverpool hian goal khung bel ngei tumin na takin an norlet zui zela minute somriat parukna penalty an hlo chuak le hemi penalty an hlo chuadan konga ero soitur atam angreng khop maya soisel tu le penalty ngei tur ani tia soipol po an tam hle mase match referee penalty aham tamiova penalty hi Liverpool forward Mohamed Salah chun gola chantir lein a team hi goal thum goal khatin ma a hruai puya goal dang po lu bel zui talavin goal thum goal khatin Liverpool hian hne na an chang zui ta ani ti hian he in khela goal ni khung tu Mohamed Salah hin record thar asiam le ta Premier League chanchina goal khung tam panga na insuan chavin Sergio Aguero Premier League ka goal za somriat pali a khung to chu aron ni ruala heti rual hian achunga hian Andy Cole goal za somriat pasari khung tu Wayne Rooney goal za ni pariat khung tu Harry Kane goal za ni som pathum khung tu baka Alan Shearer goal za ni somro khung tu te anla omma heng ho hi le pel theina hun tha anei thei donin alanga amai ro chu Liverpool a contract thar ero azia angai arinom thong ti hian Liverpool team hian hne na an chanta ka chuan table thar bera po kelsom ni pakwa point som sarinen achung bera anom chun zom zela fal takin ma an hruai theita anni avan doi zoka tang Southampton lam ero kelsom ni pariata point ko nen among bera anom chun zom zela an relegate ngei don ni hin alang tabok season kalme ka chi thatok lo Tottenham Hotspur lampo an che swale tange nge ya an kingpui an mikhwal Bournemouth nen goal ni ve in pe hin anin ne tok he in khela hi minute somli pahni na Bournemouth tan Tavernier chon ma an hruaina goal aron khunga minute somruk pangana Evan Nilsson chon an goal ni na khung lehin Sydney fain ma an hruai mana ma se Tottenham Hotspur tan matar sar mai ba ka Son Heung-min ten an sipur an ron suta goal ni ve in pe hian anin ne tok zui ta ti hian Bournemouth team hi point somli palinen pariat na anom zui zela Tottenham Hotspur lampo point som thum palinen som pathum na anom zui ve zel bok pathian ni zan lama in khela Chelsea team in point thum hlutak an hlo chuak rama an kingpui an mikhwal kai thar team Leicester City chu sikhat fain an ne he in khela hen Chelsea heng goal sat tum som ni an ne ya Foxes lam heng goal sat tum thum nei thungin Chelsea team hi an chak lo teu khop maya Leicester City goalkeeper Hermansen chu an paltlang zo lo teu thin khop mai soitak angin atira train Chelsea lam hian in game an thunun zoka mol nei tu an ni na te po alang ati thei om me chuti rolling goal apoi mo an khung thei lok lova penalty lo ngal mai in khel an tran deuh chautin penalty an hlo chuaka ma se Chelsea tan penalty hi Cole Palmer chun a thel hlau maya Chelsea team in an ui hle first half a goal lut lovin team pani te anin ne to ka second half a po goal kan humai lo mase Chelsea tan minute samruk na Enzo Fernandez a siam sak atangin hladeu tak atangin ma kukorea chon goal moi tak aron hlap luta a team hi sikhat fain ma a hroi pui zui bok hemi no hian Chelsea team hi a hlom zok an ni chun zom ta thawa goal dang ero alu bel zui ta lo thung ti hian ma kukorea goal khat khung mang hian Chelsea in point thum an hlo chuaka City le pelin table thar bera po point somni pakwanen palina UEFA Champions League khel phak china an chawa avan doi zo tang Leicester City lam ero an game khel no panga tlom vekin point som pasari nen som pakwan na relegation zone an tal chun zom zel bok pathiani zan lama in khel ngai ven lober kartop in khela ngai ven lober te po ati thei om me he in khela hian Manchester United le Arsenal te in machona chak jok anom lova team pani te Old Trafford ta anin khela hian goal khat ve in pe in anin ne tok he in khela hian mol nei tu United heng goal shot tum strom an nei ya mikhwal team Arsenal heng goal shot tum som pasari an nei thong ball possession le in pass di konga Arsenal lam an chung nung zoka in khel chung zong hian in pass tum zanga somriat pasari nei hin United lam hian tum zanni somsari panga an nei ve boka ball possession lamai ro anin thlau hle soita angin Old Trafford ta in khela hian atir lama United game amumal angreng khop maya Arsenal team antal boy teu thin hle minute som na leka Arsenal team hian hun tha an nei ngala
Martin Odegaard ta thot chhuat chu goal a alu teuh khop mai Mase United an him shrama first half un top ma hre tai ro goal ma saber kan muta minute somli pangana Manchester United in free kick an hlo chuaka free kick he United tan an captain Bruno Fernandes on thatakin a chuya goal moi takin a khung goal a lu na ero Arsenal goalkeeper David Ryan soisel a hlo ang reng khop maya ball kal dan hi asir lutuk lo deuh bok nen David Raya hi adem ve thei tho boko me first half a goal dang lu Belovin United in sikhat fain ma an shroya minute somnga palina po goal an khung le teuh hle Joseph Zirzi chon hun thatak mai aneya Mase David Raya chon thatakin alo dan sak thong minute somrukna United hian hun thatak mai an nei leya Alejandro Garnacho chon hun tha nei ma se David Raya hian thatakin alo dan sak le United team an che tha chhoveu don emoti la hin minute som sari palina Jurgen Timber chuan thatak mai Declan Rice a goal khung tur a siam saka Declan Rice sian in goal a chan tir zuita anne hemi nu hian United team hian penalty an choi teuh khop maya amai ro chu match referee penalty hi a ham talo hlawa United team an van nei hle minute som ko pathum na Alejandro Garnacho chon hun tha anei leya Mase David Raya chon thatak main adan saka a team hi a chan him ta shram anne hemi nu ai ro goal dang alu bel zui talawa team pani te goal khat ve in pe hian anin ne tok zui ta ti hian table thar bera Arsenal hi khel somni pariata point som nga panga nen pani na anom zui sela mashroi tu Liverpool an phak lo na chu point som panga lai ania khel khatin an khel tlem thong Manchester United lam ero point som thum pali nen som pali na anom chun zom ve sel bok heng ho ba ka hian kar top in khel danga Crystal Palace on an king pui Ipswich Town chu Ismaila Sara goal khat khung mangin sikhat fain an neya Brighton chon an king pui an mikhwal Fulham chu Van Hekel le Joe Pedro te goal khung manga goal ni goal khata lo ne ve bokin Wolverhampton le Everton te goal khat ve in pe hin anin ne tok ve bok Spanish La Liga lama lut chho vele ta ila tun trum chu bultan nan Barcelona hi han mang don ta ila ma sen ni chu result an nei ri lava Osasuna nen anin machon tur chu son hlat anita anne hei hi achan tam takin kan hrelo mai thaya in khel ma hretin Barcelona coaching staff than ti maila an medical team ami chu aboral hlau maya hemi wangin game khel tur hi son hlat angai pha ta anne chuwang chuan tun din hmuna chan Barcelona hi kartopa an khel tur chu an postpone an game khel le hun tur he chu an ron puang le thoi tura ngai ta illa kartop in khel danga champion tum team Atletico Madrid tero an chak zolava an king puimol nei tu Getafe chong goal ni goal khatin an ne he in khela hian minute samsari pangana Atletico Madrid tan Alexander Charlotte chon ma an hruina goal aron khunga he goal hi an chak pui mai don ni te poin alang man mase an chel zo talava minute samriat pariat na an striker Angel Correa chu red card mang no chu ania hei hi an tuar zui ta hle minute samriat pariat na vekhen Getafe tan Amar Bari chon an sipur aron su thena hun to brol deuh tho minute sam ko pahni na Amar Bari hian goal dang aron khung bel leya a team hi comeback ro puilan tirin goal ni goal khatin hne na an chang zui ta ti hian table thar bera Atletico Madrid hi achung bera theina hun tha an bo pella point songa paruk nen pathum na an chuk thla zui ta anne Getafe lam ero point som thum pathum nen som pahni na anin suan chho thong season kalme ka che chelem lo tang Real Madrid po an chaka an king pui an mikhwal Rayo Vallecano chu goal ni goal khatin an ne he in khela he minute som thum na Real Madrid tan Mbappe chon ma an hruina goal aron khunga minute som thum palina Vinicius Junior chon an goal ni na khung lehin minute som ni pangana Rayo Vallecano tan Pedro Diaz chon an sipur aron su thena second half ero Rayo Vallecano game ani deuh top maya Real Madrid hian an ngam lo hle mase goal dang alu bel zui talava Real lam hen point thum hlutak an hlo chuak ti hian table thar bera Real Madrid he point songa pasari nen pahni na anin suan chawa mashroi tu Barcelona nen an point nei zat a inang ta chi anni
Italian Serie lama lut vele taila kartopin khela AC Milan an saka an king pui mol nei tu lese chu gol thum gol nin an ne he in khela hin mol nei tu lese team tan Castrovic chon gol ni khungma se AC Milan tan Christian Pulisic chon gol ni akhunga lese player galo chon an lama gol khat atilut pal bok tihian Milan hian point thum nu tak lo chokin table po point somli pali nen pakua na anom zui zel an ne he inal na champion lai masroi mek tu ni pok Inter Milan po an saka an king pui monza chu gol thum gol nin an ne he in khela hen Inter Milan tar Marco Arnautovic le Hakan Calhanoglu ten gol an khunga monza player Georgeson an lama gol khat atilut pal boka monza tan hen Samuel le dio ten gol khat ve an khung ve bok tihian table thar bera Inter Milan hi point samruk pakhat nen achung bera anom zui zela monza ero among bera anom zui zel thung he inel na champion tum team Napoli po an saka an king pui Fiorentina chu gol ni gol khatin an ne he in khela hen Napoli tan Lukaku le Raspadori ten gol an khunga Fiorentina tan Albert Goodmanson chon gol khat akhung ve bok tihian Napoli hi point samruk nen patni na anom zui zela Fiorentina lam ero pariat na an chukthla thung anni ho ba ka hin Juventus an tlom chiang khop maya an king pui an mikhwal Atalanta chon silifai ngotin an lo ne he in khel hen Atalanta team tan Reregui Matias Deron Zappacosta le Adaloma Lukman ten gol an khung an ne tihian table thar bera Atalanta hi point somnga pariat nen pathum na anom zui zela Juventus nam ero point somnga patni nen palina anom zui ve zel bok German Bundesliga lama masroi tu Bayern Munich an tloma an king pui an mikhwal bochum laka gol thum gol nin an tlom he in khela hian Bayern Munich tan Rafael Guerrero chon gol ni akhunga bochum team tan Medic Sissoko le Bero ten gol khat theu an khung ve bok he in khela hin minute somni patni na Bayern Munich midfielder Joe Paulinho chu red card manga no chu ania he hi an chaklo chante po ani thei hial ome tihian table thar bera Bayern Munich hian ma an throi chunzom zela bochum lampo somni na relegation playoff khel phak china anom zui ve zel bok he inel na champion lai Leverkusen team po an tloma an king pui an mikhwal Werder Bremen chon sini fain an lo ne in khel boruak tang taka hian minute sarina Bremen team tan Schmidt chuan ma an throi na gol akhunga hun top rol deuh tho minute somko palina Enjima chon gol khat akhung bel velea a team hi sini fain ne na achan pui zui bok tihian Leverkusen hi point somnga pathum nen pahni na anom zui zela Bremen team lampo point somthum pathum nen som pahni na anom ve zel bok French League 1 lama he inal na ma shroi tu le champion line bok Paris Saint-Germain lampo an chak zela an king pui mol nei tu Rennes chu goli gol khatin an ne he in khela hen Rennes team tan Besser chon gol khat khung ve ma se Paris Saint-Germain tan Osman Dembele chon gol ni akhunga Bradley Barcola le Goncalo Ramos en gol khat ve an khung ve bok tihian har salutuk lovin Paris Saint-Germain hian ne na an changa point thum hlot chokin table po point somruk panganen achung bera anom chun zom zela an mani Umberto Marcel chu an lo tlom le box sia wangin table hian khelin zata point som paruglain an sang falta champion no moi an choi le ngei don ni hin alang zui bok in khe result lamkal san taila football Thu Leng lama lut chho vele donang o tuntrum chu Xavi Hernandez an Lionel Messi le Cristiano Ronaldo chungchang a soidan tanghian bul tran don ta illa Xavi chuan anni pahni hi mitam takin ka era thinin an soya Ballon d'Or dong ve ngei tur nia min ngai awang te po ani thei me hemi kong anga chu chun thil ni thei tak ani anga mase anni pahni hi chu han erna ka nei lova an hun laia football ka khel ve thei po hi kalom tok anni pahni hi player ro pui tak anni ya Lionel Messi playmaker ro pui tak ani pialama Ronaldo hi finisher ro pui tak ani boka he choi moina don phu ve anni angin thik na ka nei lova anni pahni hi ka du sak zo ka ni tin asoi zui bok Manchester United legend Rio Ferdinand pon UEFA Champions League kalme ka champion tour arinte aron soya Rio Ferdinand chuan tun din huna hin champion thei tur team pathum vel ke chon rin lok kan heya
chung te chu Real Madrid Liverpool le Arsenal team te hi anni hawa tang hian champion no moi choi tur kan hmu ngei ka ringa season kalme ka an che dan le an team performance te han en chuan UEFA Champions League ka anni aya champion phu hi annom lova anni hawa tang hian han sor zim le ta illa Real Madrid le Liverpool atang hian champion kan hmu na chance asa nga Arsenal team hakada niam lam nilovin Real Madrid emo Liverpool team atang hian champion kan hmu chu ka ring ti hin asoi Arsenal lampoin team tok lamin atarlan dana club lian tena senglu tuma an hel ron mek Spanish midfielder Martin Zubimendi chu senglu an tum tur thu tarlan ani vele ta amadu tu Real Madrid Manchester United mai baka Liverpool te chu makhal an tum thu tarlan ani bok Arsenal team hian antarlai lam thuam chak an tum khop maya Frankie de Jong te po senglu tuma an hel thu tarlan aloni to bok Neymar po Europe lama kirle atum na konga El National News lamin atarlan dana Galatasaray lam chon senglu anin huam ni hin alanga Galatasaray lam hian Europa Neymar hian kirle du ni phot chuan hun trapek anin huam thu an soi Neymar hi tun din huna Santos tan ache chelem lo khop maya nizan lamai ro Corinthians la ka avan doi zo ka antang ta lo thung chuti rolin he game a hian ain lan lova Neymar a in lan lo atim hian an tuarte po ati thei om me ache that em wang hian du tu anei shole ta khop maya Europe lam atang point Turkish Liga ma hroi tu Galatasaray lam chon senglu an du thu an soita The Sun Football lamin atarlan dana Hurricane Point Premier League ka kirle apoi thilo ni in tarlan ania nipui transfer kongka ain hon huna achuak lo ani pohin chumi season azo le huna chun English Premier League lama kirle atum thu asoi ni tarlan anni chuti rolin media ten an tarlan dana ero nipui transfer kongka lo in hong tura hian Premier League pan a hre lo ni in tarlan ania aman atan hian Bayern Munich lampo hian pau million samruk pasari vel an chiar nia tarlan ani to bok Chelsea lampoin striker thar senglu antum na ko cut off side lamin atarlan danin Victor Boniface chu senglu antum tur thu tarlan ania amadu tu Arsenal Newcastle United le Manchester United te chu makhal antum thu tarlan ani bok Boniface Saudi Pro League club Al Nassr point senglu tuma anlo hel to kha ania season kalme ka player che hello tak ania tharum nga tak ani bok awangin Chelsea lam hian an hutai hle ni hin alangta Ruben Amorim point thu thar aron nei vele ta ama ngei tu te tan chun ngei omle tak tur ani Ruben Amorim chuan Real Sociedad Europa League ka anin hne tok pui hnu khan media ten an komna kalorin ang aiden Europa League hi ahar sazoka UEFA Champions League ai point ahar sajok ni in kashia mitam takin Champions League ain Europa League hi anda niam veu thina amai ro chu kema experience atangchan Champions League ain Europa League hi ahar sazoka keini tan po champion ahar sa in karing tin Ruben Amorim chuan asoi Arsenal lampoin an forward Gabriel Martinelli chu shal an poi tiloni in alangta nizana makhan sumtuak an tumna konga Martinelli hi nipui transfer kongka in hon vele shal antum thu tarlan ania aman atan hianin pau million somsari vel an phu don ne tarlan ani bok Arsenal team tang Gabriel Martinelli hi atang kai je te po kan lo hreto thina chuti rolling season kalme ka ero a form lo ang reng khop maya hemi wang hian Gunners sam hin shal an poiti lo thu an soita anne Brazil forward hi Arsenal lama kan hmulo zui mai te po arinom tahle heti megla hen Liverpool lam chun Fulham atangin Anton Robinson chu senglu antum thu tarlan ani vele ta thunga ama du tu United team chu makhalin pau million som level po amana tan hen the chu anin huam ni tarlan anni Liverpool lam hian antlar hnung lam thom chak tumin tran an la chho zela side defender thatak senglu antum na konga Anton Robinson hi anmit atlung berni hin alanga Fulham nena hian sumpo thanem tak the chu anin huam don ne tarlan ani bok Arsenal lampoin striker thar senglu antum na konga Bologna tangin nizan lama khan Santiago Castro chu senglu antum tur thu tarlan ania Argentine striker senglu turhen amana po pau million somni panga vel chu the chu antum ne tarlan anni Bologna team tan season kalme ka Santiago Castro hi ache chelem lo khop maya
hemi wanghen Arsenal mit atlung ta hle ni tur an ni an striker ko sa Gabriel Jesus social antum thu tarlan alo ni to boka amun rok lo khatu tur tan Santiago Castro hi an senglu mai te po arinom Manchester United tana lo in lan to thin Wayne Rooney po tu na ya khan media ten an kom na footballer tha ati te an zo rualin striker tha ati te an zot vele ta Wayne Rooney po amale ma chu tha ain tiang reng khop mai media ten an kom na hian Wayne Rooney chuan Neymar te Erling Haaland te Sergio Aguero mai ba ka Del Piero te Robert Lewandowski te le Harry Kane te a hian ka tha zokin kai chuan ka in hria a ka hun lai ka wang lai tak tak te kha thlir le ta ula tuna ka soi striker te a hian in ka tha dai zok an ni amai ro chu tuna football la khel mek Mbappe a hi chon ka thalo zokin ka in hria a ka soi zo tak te ho la ka ero ha chon ka tha dai zok ani tin Wayne Rooney chuan a soi ole hati chin ha tun tuma tan chon ni tamai se thlir tu te channel min ngai hlut sak thina chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lom han tan min han la pui zelula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne